Espereu un moment. Espereu. Y los poloneses ayudándonos en plan. Mira el enchufe. Enchufe! El meu ja està. El bany de bastons, okay? Sí, viajaste de bastones al Balaguer. Para ellos sí tenía aquí. El ball de bastons és una dansa col·lectiva que com a mínim es necessita 8 balladors. We need 8 people to do the ball de bastons, okay? 8 people. No, not now. Relax, later on. Okay, L'origen és una... Un ball d'espases, Okay. un ball d'espases que es feia antigament. Okay. Its origins, maybe, it seems there are several origins. One of them is a dance of swords, okay? So we can imagine.
que diuen que és un punt a la terra. Ok, aquest any el de les espases. No, el ball de bastons té diferents orígens. El ball de espases és un ball que pot ser un punt a la terra, després de dir que podria ser It also can be a fighting dance or a cult to the soil, okay? The farmers and that kind of thing, the soil. que la documentació més antiga que es troba del ball de bastons és un casament del Ramon Berenguer IV. Okay, the first records of Ball de Bastons are from Ramon Berenguer IV. 12. It was on. Okay, so it was on 1151. That's the first entry. So you can imagine it's so old. The clothes. Hi ha molts vestuaris, però nosaltres portem un vestuari atípic completament del ball de bastons. This is their way of dressing, okay? It's not the typical one because there are so many different. And this is theirs. Sí, perquè tota la resta o la majoria van blancs, amb diferents motius, i en canvi nosaltres portem el negre i el roig. Okay, so the typical one is dressing in white and with several things and different colors, but they wear black and red. I els nostres bastons també hi ha diferents modalitats de bastons i els nostres també són aquests, que són d'alzina. Okay, there are different types of sticks and several different types of wood. Okay, this is alzina. I don't know the name in English. It's a type of wood. Carpusílex. Els instruments, la gralla, que és un instrument de vent que utilitzem, i el tabal. I nosaltres també som diferents amb això i utilitzem un acordió. Okay, so the typical instruments they had in the Ball de Bastons are la gralla, which some, I don't know, l'han tocat abans. And the tabal, which is something like the drums. And they also use the accordion, okay? This is original from them. I aquests són tots els nostres balls que ballem, la formació dels nostres balls. Nosaltres avui aprendrem el primer Rossinyol de Malpàs. Okay, today we are going to learn about the first of the dances, the Rossinyol de Malpàs. And this group plays or sings or performs all these different dances, okay? And these are photos of different events. Go backward, please. Aquesta última foto és un vídeo. Mira, Has de clicar al món poder. a ver, no. Aquí, clica. Click on it, please. I que és, si ja surt de la presentació, intenta clicar damunt del vídeo. Este es un vídeo. No. Tengo el vídeo. Molt bé, xocolata. Ja la vols gravar? Si no t'encén molt la mà.
Pues sento coffee. ¿Quieres esto por la mano? Parlem. Sí? Parlem. Lo da todo. Es que le hagas de él, ¿vale? Yo creo que se enfada. Pobre tía, mira la mochila. No, it's Russian. Qué motivat. Saludeu. El giro, ¿vale? The second part, Ok, este set va al segon cop, girem. Que no ho feu vosaltres? No, ara, Jana, mira, ara som sorint que no ho feu vosaltres? No, We will be able to dance. Okay. El rossinyol de Malpàs. Traditional dance. Sí, és molt fàcil. Very easy.
Sí, que tu parles de que no... Sí. Jo també, Ah, perdó. Vale. Pues tu explico, eh? Look at them. 1, 2, dreta, dalt. Això és un pas, ja? Vale. 1, 2, dalt, mig, baix. Vale, només movent la dreta. 1, 2, dalt, mig. Ah, no, aquí. 1, 2, dalt, mig. 1, 2, 1, 2, up, 1, down. I'll explain la cadencia. So it's 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? More or less? Okay. Let's repeat it. So it's 1, 2, 3, 4, 5. 1,